Yes, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye ndetse Imana ikomeze ibahe imigisha mu byo mukora byose ndetse bibaberemo imigisha. Ngaya amakuru akomeye cyane tubazaniye mu ikipe ya APR FC ku musore wacu bakunze kwita Mamadou Umunyamauritania, aho uyu musore ikipe yavuyemo iri kumwifuza ndetse kandi ngo ikaba ishaka kumwisubiza cyane ngo ikishyura ikipe ya APR FC akayabo k'amafaranga menshi cyane, ngo bakabara amezi uyu musore amaze muri iyi kipe ya APR FC ubundi bakamusubiza amafaranga. Ndetse kandi uyu musore wacu Mamadou akaba avugwaho byinshi cyane mu bintu yagiye akora hariya mu gihugu cya Mauritania, kugeza naho ubu ngubu abaturage bakimwibuka cyane ku bitego yagiye atsinda bya hat-trick. Ndetse kandi amakuru ubu ngubu mu kipe ya APR FC aho rwose boom ubu ngubu ibaye mu kipe ya APR FC, aho aba basore bacu bakomeje gukora ibintu twakwita ibikorwa remezo, ibikorwa rwose by'indakoreka, aho aba basore bacu bo mu kipe ya APR FC noneho intsinzi yo tugiye kuyegukana rwose. Iyi kipe ya APR FC kuyivamo ntibyoroshye, dore ko umupiramide akomeje guhabya cyane, dore ko ubwoba ari bwinshi cyane kugeza na n'ubu, aho yiteguye kuba yahangana n'umunyapiramide cyane. Iyi kipe ya APR FC ikaba yiteguye neza 5-5, ndetse kandi intsinzi tukaba nayo turimo turayitegurira ibyicaro byayo. Ngaya amakuru akomeye cyane atugezeho kuri 5-5, ni muze duhurire hamwe dusesengure muri izi paji zacu zikomeye cyane, ubundi tuzibaramburire kuri 5-5. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment, ndetse kandi ukareba video yose ugasobanukirwa neza kuri 5 kugira ngo hatagira amakuru aza kugucika agiye atandukanye. Ngaya amakuru akomeye cyane ku musore wacu w'umunyamauritania. Uwo ni wa musore wacu tuzi ukubita penalite rwose inshundura zigacika. Uyu ni umusore bakunze kwita Mamadou. Uyu musore yakoze igitangaza cyane ubwo mu gihugu cya Tanzania muri Sekafa Kagame Cup. Uyu musore yakubisemo penalite, abafana b'ikipe ya Singida batangira noneho guhunga bariyamera, babona yuko uyu musore ikipe ya APR FC ifite ari ku rwego rwo hejuru. Uyu musore rero kugeza maginga ya muri Mauritania abaturage bakomeje kumufana cyane, ndetse bavuga yuko uyu musore yagaruka muri iyi kipe yaturutsemo, ngo kuko ibyo yagiye akoze ni byinshi cyane rwose, aho ikipe y'igihugu ya Mauritania imutumira cyane akaja gutsinda hat-trick zigiye zikomeye cyane uyu musore wacu yagiye atera, aho kugeza maginga ya abafana bo mu gihugu cya Mauritania bakomeje gufana APR FC, ngo kubera ko uyu musore Mamadou yagiyemo, ngo kuko uyu musore bamuzi neza 100%, kuko iyo akoze ku mupira baba biteguye igitego. Amakuru ubu ngubu mu kipe ya APR FC boom ubu ngubu ikaba ikomeje cyane twitegura intsinzi tariki ya 14 z'uku kwezi turimo. Ni match zabikomeye cyane zahuza ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Pyramide. Bikaba bivugwa ko iyi kipe ya APR FC izatsinda ikipe ya Pyramide ibitego 2, ngo kuko uko Pyramide mbere yari imeze ubu ngubu ntabwo ariko ikimeze, kuko mbere nibwo yari ifite ubukana ariko ubu ngubu bwarashize, ngo kuko abakinnyi yari ifite yagiye ibagurisha. Ndetse kandi nk'iyi kipe ya APR FC ikaba yari yubatse ku kigero
cya 70%. uri kumva ko rero iyi kipe ya APR FC noneho igeze ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta kipe izayihangara na gatoya, ndetse kuyinyura mu nzara ni ibintu bigoye cyane, nk'uko igikeri gicika isuka. akaba ari nako rero ibintu bimeze cyane rwose muri iyi kipe, ndetse kandi imyitozo nayo ikaba igikomeje ku basore bacu bo muri iyi kipe ya APR FC. aba basore bacu rero bakaba bari mu myitozo idasanzwe muri gym, dore ko ejo bundi bavuye mu birori aho chairman yari yabemereye kuba bafata umwanya bakaja kuruhuka buri wese, ndetse na stress yari afite zose zikamanza zagabanyuka, ngo kugira ngo igitego bazabone uko bagitsinda cyane. n'ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mudushigikira.